reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mudukurikiye hano kuri Kivu Today. Turabifuriza amahoro y'Imana, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Magarambe Theodore. Theo, umeze neza? Meze neza cyane. Bose turi kuwa kane. Turi kuwa kane, turi ku itariki 13. Tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Tubaha ikaze rero ku biganiro byacu. Tugiye kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za SADC zigiye gutaha. Inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC yamaze kwemeza ko manda y'izi ngabo irangiye, zigomba kuva ku butaka bwa Kongo zigasubira iwabo. Minembwe, mu nkengero za Minembwe harabera imirwano ikaze hagati y'abaturage birwanaho na FARDC y'Abarundi, FDLR n'abandi bose baba bafite umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Kongo yatangije urubanza rw'aba ofisiye bahunze urugamba ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Umujyi wa Goma n'uwa Bukavu ubwo byafatwaga, hari abahunze, hari abataye inshingano zabo, abo bagejejwe imbere y'ubutabera. Turaza no kugaruka ku mishyikirano ishobora kuzahuza M23 n'igihugu cya Kongo. n'ayandi arahari. Hari amakuru menshi atunguranye. Reka duhere kuri izi ngabo za SADC. Mu kimwaro, mu gisebo, izi ngabo zigiye kuva muri Kongo zitageze ku nshingano zazo, zitageze ku ntego zazo, kubera yuko zagotewe mu mujyi wa Goma. N'ubu babuze uko basohoka. Benshi wagira ngo bigiriye mu butembere, abandi bamwe batangiye kuvayo barakomeretse, abandi bafite ibibazo bitandukanye. Ariko kuri uyu munsi inama yari iyobowe na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yemeje yuko manda y'izi ngabo irangiye, ziri butangire kuva muri Kongo mu byiciro bitandukanye. Ese ikibazo tuza kwibaza, zivuyeyo zemye, zivuyeyo zububa? Izi ngabo zivanyeho igisebo kubera ko ntabwo zigeze zihesha Tshisekedi intsinzi, kandi yarabizeye, yarazi ko aribo baje kumufasha kurwana, kandi ari kunenga ingabo za East African Community. Avuga ati, mwebwe East Africa murimo abagambanyi, ntabwo mwifuza ko dutsinda urugamba. Icyo gihe rero abo yazanye abizeye asanga noneho ni akaga. Hanyuma zizataha zite? Zizataha ngo mu byiciro bitandukanye. Ni ugutegereza tukareba niba zizacishwa mu Rwanda nk'uko n'abandi basirikare bazo bamwe bagiye bava muri Goma bataha bagaca mu Rwanda. Ariko ko ari ingabo nyinshi, zizagenda zivayo mu byiciro. Nanone ntiharamenyekana niba hari ubundi buryo budasanzwe zizavamo, ariko ngo hazabaho kwitonda kugira ngo hatagira ibyangirika, hatagira ihungabana ry'umutekano ribaho. Ubwo ni ukureba uko izo ntwaro niba zizasohorwa muri Kongo, niba zizaguma muri Kongo bagataha amaramasa. Ariko ni uburyo bwo kureba uburyo bavayo badasebye bikabije, naho gusebaho barasebye. Hagati aho zikiri mu mujyi wa Goma zishobora kuba zemerewe gutembera. Pedro yazemereye. Muzajya mutembera, ariko ntimujyane teni, ntimunajyane n'imbunda. Ubu ngo babemereye. Bashaka kubagira abaturage bako. Reka tube mu bya Sami DRC, tujye Ijwi Tombe. Ijwi yamaze kwinjirwamo n'abarwanyi ba M23. Bari bamaze iminsi bafashe Goma, bafashe Bukavu, teritwari zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyepfo, Karehe n'ahandi bamaze kuzigeramo. Ariko Ijwi yasaga naho yasigaye inyuma. Gusa iyo ubwayo yikuyemo kubera ko aba FARDC bari bahari, babuze support, babuze ubufasha, babura iyo bava, babura iyo berekeza, bakuramo akabo karenge ku buryo kwari kujya kwiyereka abaturage, kujya kureba uko hameze mu by'ukuri. Twibutse ko Ijwi ari imwe mu materitware 8 arimo n'umujyi wa Bukavu agize teritwari ya Sud Kivu, cyane ndetse ikaba ibaye n'imwe mu materitware ifashwe mu minota mike, mu gihe gito cyane gishoboka. Mu gihe Masisi bamaze imyaka 3 itarafatwa yose, Ijwi yo bayifashe mu minota. Ijwi ni abavandimwe. Ni ikirwa. Ijwi
ijwi ni abajama. ni abajama Ijwi ni abajama, twibutse ko iri hagati mu kiyaga cya Kivu, akaba ari nacyo kirwa kinini gihari, kigizwe n'amazone menshi cyangwa amakomine. Mu majyepfo ya ijwi igizwe n'ibice bibiri, ijwi nord na ijwi sud, y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Mu majyepfo hari umujyi wa Bukavu, uburengerazuba hari za Minova, uburasirazuba hari igihugu cy'u Rwanda. Mu majyaruguru turahasanga nanone agace k'u Rwanda, umujyi wa Gisenyi, tunahabone umujyi wa Goma. Tuve ijwi rero tugane muri Kivu y'amajyepfo. Muri Kivu y'amajyepfo ibintu bikomeje gufata indi ntera. Tubwira uko mu Minembwe bimeze. Minembwe mu rukera rwo kuri uyu wa kane habyukiye imirwano idasanzwe, ahitwa ku Gipimo, ahitwa Mihanga n'ahitwa Biziba. Haje abagizi ba nabi, ibyo bita abagizi ba nabi kuko kiba kibazanye no kwica no kwiba no gusenya no kurimbura. Ndavuga FDLR n'abambari babo bose, FARDC, Mayimayi ya Kutumba n'abo bose bitwa Bangoma Zito n'Abarundi. Baturutse rero muri ibyo bice bigana mu Minembwe, muri side ya Minembwe, mu majyepfo ya Minembwe, hagana mu burengerazuba, ni mu bice by'Ururenge na Mirimba. Abo rero baje, ariko amasaha tuvugana bahuye n'uruva gusenya, bakubiswe. Ventura yarahageze muri utwo duce. Baracyari twirwaneho, ariko hari n'abandi baturutse kuri Poezero. Aya masaha tuvugana kugeza saa 8 byavugwaga ko bari kurebana ay'ingwe n'abasore birwanaho. Gusa twibutse ko mu Rurambo ni kure cyane na Minembwe. Ku maguru ni ahantu umugabo uzi kugenda wihuta agenda iminsi 3 n'amaguru. Ariko mu Rurambo ho Ventura yarahageze. Mu Rurambo tayari Ventura yahageze, ahitwa za Gashama n'aharya hose mwabonaga za Gitembe, aho Gitembe twarahatuye, za Bijojwe, za nyinshi, za Bushoryo n'ahandi. Ayo ni amazina anjemo vuba kuko abona byanditse simba afite hano imbere. Gusa ibi ngibi byo kuba bageze hariya bamaze guhura n'abasore birwanaho, ndetse izi ngabo zari kumwe na Nyamusaraba n'uwitwa Fureko, zari zifatanije na Mayimayi ndetse na FDLR, zishobora kuba zarangije guhunga, kuko nabonye uwitwa Nyamusaraba wari uhagarariye Gumino yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yageze mu Burundi. Ntabwo byoroshye. Uyu mwana yatangiye neza rero, ariko ashoje nabi. Abafaransa baravuga ngo c'est la fin qui justifie les moyens. C'est ça. Uko umuntu yatangiye si cyo cy'ingenzi, ahubwo iherezo n'ibyo tureba. Abasore birwanaho babashije kwihagararaho n'ubundi nk'uko bisanzwe imyaka 8 igiye kwigika birwanaho. Ariko banza abo bahanganye bongereye ibitero kuko bumvise Ventura yageze aho hafi. Of course, buriya destabiliza. Bariya ni babandi bari batsinzwe za Minembwe, babashije kubahasha barabirukana babarenza hirya, ariko hazamo umujinya n'ubugome bwinshi. Buhagarariwe na Masunzu, General Mukariya. Ejo bundi twumvishe ko yagabye ibitero by'indege biza kurasa mu baturage, byarashantu henshi, ariko ingenzi ni 5 byibasiye ndetse n'amashuri n'ibindi bikorwa. Binarasa no mu kibuga cy'indege, kugira ngo kiriya kibuga cy'indege kitazajya gukoreshwa na M23 kugira ngo utabare Murenge, ariko ntibyabujijwe ko dutabarwa. Ariko n'ubundi Ventura ihuriye hamwe na Twirwaneho muri AFC, ihuriro Alliance Fleuve Congo, nayo yageze i Murenge, nubwo hari uduce itarageramo tumwe na tumwe. Ugutabarwa kuri hafi ku batarababona, kandi imbaraga na morale ni nyinshi ku basore birwanaho. Icyambere bamaze kongera umubare munini w'igisirikare n'imbaraga n'izina ryabo. Icya kabiri buriya baciye intege ku buryo bufatika umwanzi wese wahirahiraga kurwanya Minembwe. Icya gatatu n'imbaraga baremye zo gutuma bigarurira imijyi yose ya Sud Kivu. Iriya Uvira yigize akara kajya he, uri hariya mu misozi ya za Rurambo, indondo yo mu Rurambo n'indondo ya za Gatanga na za Bijombo, ukagera mu cyo hagati na Minembwe. Iri sifi bizabasaba kandi kaza, ariko kuko hari imitwe myinshi. Iyo mitwe hari amahirwe abiri asigaranye.
amahirwe ya mbere ni ukwiyunga na AFC. uvuze AFC harimo AFC M23 na AFC Twirwaneho. biyunze nabo ntacyo byatwara kandi bizashoboka, ariko kandi hashobomwe imbaraga z'ubugome bwinshi buhagarariwe na Bayakutumba n'abariya ba genero autoproclame, kubera ko namaze kumva ko bazamutse bagana ahitwa Masango ngo bava Uvira, baravuga ati mu mujyi wa Uvira ntacyo turi kurinda, mureke tujye guhanganira iriya ku misozi kugira ngo abaturage ba Uvira batazabona kugira ngo abaturage ba Uvira be kuzagerwaho n'iriya ntambara. ubwo rero bazamutse, gusa icyo nzi ni uko M23 na Twirwaneho bagize amahirwe aho Masango bazabigisha, kuko ni ahantu hacuriye iyo migambi yose yo gusenya mu Minembwe, za Masango na za Baraka na za Fizi n'ahandi, aho ni hamwe. ikindi cyongeyeho kuba bageze aho ngaho ni n'uburyo bwo guporoteja ibitero bishobora kuzava n'ahandi epfo, twumva ngo ni kumwite hirya za Gitoga zitwa za Rubumba n'ahandi. ibi byose rero ni amahirwe kuri Twirwaneho. ikindi ni uguporoteja abanyabaturage b'Abanyamulenge ndetse n'abandi, burya n'abapfurira barimo abantu bazima, n'ababembe barimo abantu bazima badashaka intambara. abo bose rero ni uburyo bwo kubaporoteja, ni n'uburyo bwo kugira ngo bafate Uvira vuba. hagati aho rero inama irateganyijwe hagati ya perezida hagati y'intumwa za Congo, intumwa za leta ya Congo. Ntabwo ari perezida wa Congo uzajyayo, izo ntumwa zizahura n'intumwa za M23. ibiganiro birateganyijwe hagati ya M23 na leta ya Congo. ni ibiganiro byahamagajwe na perezida wa Angola Joao Lourenço, ariko perezida Tshisekedi ubwo twakoraga iki kiganiro yari ataremeza 100% ko azajyayo, ariko ikigaragara ni uko bazajyayo, cyane ko Joao Lourenço ariwe watangaje ko Kongo ariyo yasabye ko habaho ibiganiro. M23 yiteguye kujyayo, ni kuwa kabiri tariki 18. ubwo ngubwo nabyo ni ibintu bitegerezanyijwe amatsiko, ariko benshi mu basesenguzi bakaba bari kuvuga yuko bishoboka ko Tshisekedi rwose yaba ari gushaka uburyo bwo gukerereza urugamba, akifashisha ibiganiro kugira ngo atinze ibintu cyangwa tukimuveho, yitegure abone uko azagaba ibindi bitero, cyane ko nk'uyu munsi n'ubundi bitero byakomeje. ikindi habeho kuba atatakarizwa icyizere 100%, kuko yamaze kubona ko ibyo yatekereje bitagezweho, akaba yakoresha nk'ibiganiro nk'iturufu yo kugira ngo abaramba ku butegetsi, areba n'aho ibintu byerekeza, areba niba yanagaruka mu ntambara, kuko ni umuntu wari warinangiye avuga ko adashobora kuzaganira n'aba bantu akiri ku butegetsi uko byagenda kose. ubwo rero ese ibi biganiro bizagenda bite? tuzabyitega turebe uko bizagenda. ese mu by'ukuri hari ibyo Tshisekedi azemera kwigomwa imbere ya M23, cyangwa ni ibiganiro by'ikinamico? ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba gutegereza bakazareba, ariko benshi mu basesenguzi bavuga yuko Tshisekedi atifuza amahoro, ahubwo ibyo akora byose aba ari uburyo bwo kujijisha, afite ibindi bintu ategura. ariko mbona ngewe hari ikintu nakubaza kandi cyantangaje. uyu Joao Lourenço wa Angola njye ndamukunda ndanamwemera, ariko kandi agarutse ati ko yari yasezeye ngo ngiye ngo yabonye n'imbaraga biriya bya Union Africaine, ubu kandi yagarutse muri politiki ihuza, agarutse nk'inshuti ya Congo, kandi agarutse yiruka kugira ngo atange itangazo. agarutse nk'inshuti ya Congo, nk'umuntu Congo yiyambaje, kandi na M23 ko si ubwa mbere ijya i Rwanda, nayo ntiyahita imuhakana, ariko niyitwara nabi ashobora kuboneka uruhande urugero rwa M23 rumuhakana, akavuga yuko uwo muhuza adahagaze yemye hagati y'abagabo babiri. uyu nawe afitemo utuntu n'utundi. gusa ibi biganiro nawe baramo ibintu byinshi. icya mbere, ibiganiro Tshisekedi ntabwo abyemeye kubera impuhwe afitiye abakongomani. nta mpuhwe afitiye abakongomani, nta mpuhwe afitiye abakongomani kubera ko yagiye abizeza ibitangaza nk'uko twabivugaga mbere. ikindi cyongeyeho ni ubwoba. ikindi cyongeyeho ari muri position de faiblesse, mu gihe M23 iri muri position de force. njye ni uko mbyumva. ni naha rero tugiye gusoreza ikiganiro
reka tubushimire abadukurikiye mwese hano kuri Kivu Today, ibiganiro nakagaruka, mwari kumwe nanjye Boni Buranga Magarambe Theodore. ibihe byiza cyane.